your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter. Samim tim što je prevremeno rođena, da kažem, očekivali smo nešto, ali uvijek smo se nadali da nas to neće zadesiti. Need to cry in this place. Ali najgore je ono što kaže, što bi rekli, je bilo posle magnetne rezonance kad smo stvarno saznali i kad je dijagnostikovana cerebralna paraliza. Bilo je dana kada sam rekla, jao doktorka, ja više ne mogu, mislim, meni je teško, ja sam sama, ja sam iscrpljena. Ona je rekla, dobro, danas ste pali, idite, odmorite se par dana i to je majci dozvoljeno. I onda kaže, krenite dalje. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Ukoliko postoji neki razvojni rizik kašnjenja u razvoju, onda mi za decu organizujemo nešto što se zove rana intervencija. Znači, pružanje usluga odmah, pre nego što uspostavimo neku konačnu dijagnostiku, da bismo pomogli u potpunosti razvoj svih detetovih potencijala. Stop existing and start living. Ivana meni pomaže. Ivana je došla u periodu kada nije posedala, kada nije puzala, a kada se to negde očekivalo da beba u tom periodu to radi. Ivana, slobodno Mićo se dočekuj. Kad smo stavljali longete, recimo, kaže, mama, nemoj viće, mojim te, boji me. A mislim, a vi kao majke, mislim, onda ne možete samo da svisnete. Ne, ona će se snaći sama. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. U našem timu, pored pedijatra, defektologa, fizioterapeuta, medicinske sestre, deluje i socijalni radnik Doma zdravlja. Mi kao tim zajedno sa roditeljima u stvari napravimo jedan plan aktivnosti. Ona je pravi mali borac u svakom smislu, ali to možda je pokupila i od ove starije ćerke koja je definitivno Ksena ratnica, kako smo zvali nekada, a izgleda je povukla i to, tako da su obe borci.